hapit manandya anak ta itimula na anatang lakay. Ewan nga raw. Adaw, tinapit na ita. Ta nalawa pa, di minulaan na itinatang. Wen nga raw, kansan la day ta, nakachamba itinangin na presyo. Ewan na bakit. Manayunan manayin turnong nan. Gumatang met ko maiti baro akawas kin sapatos na. Iduldulin na mulatan ti kwartana. Ibagbagak may, ngam agornong kanu ti kayat na, di na kayat ti aggastos. Ayan yan. Sobra met ti kinaimped ti anak ta. Agururnong kanaw iti pangasawa na. Awan pa'y nobya na. Kasano ko maamang asawa ngay. Kuna namat nga dayam amo na kadata nobya na. Diyak amo ano agpaypaysaw. Sino nga tangay? Nagagat mo ilang nga takas kang kuwa na. Agdinamag dito'y lugar tayaw, ti kinagagat ni Ronnie nga anak ta. Bakay? Iso masapul ang nagagat mo ti maasawa na. Ay, uwan na. Tapdo ag tinulong dangag trabaho. Sapay kumaa, tapiliyon na naimbag ti agbalen nga asawa na. Nawadwad man ang tinaglakwam iti mulam anatang anak kaw. Gubatang kamot iti kagawaam Pasig adaan dagiti kagawaam. Naruno ta iti tsinelas mau. Jay butas mau, nagdaan una yan. Ganay, abot-abot amin ang abadom. Baybayan nyo dagita nanang. Tani, your ornongak ti pangasawak. Kinuad dan ton asawak. Ay, pag negosyo minto ti ornong kaw. Awan pa'y manubiam. Di wala mo ananang. Maklaat kay tao. No adda isang put ko abalasang dito'y balay. Anang! Tatang! Iso ni Adela. Nobyak. Hello, Nana. Tata, naimbag nga oras yun. Ay, kasta magbalasang kaw. Pasensya kan dito'y balay may tabasit laang. Ay, nabayag ka dahil nga gayan ayat kayaw. Una nanang. Makalawasan. Anya, makalawas laan. Nabayagan ti kastakan karunay. Nabiit pa'y day ta makalawas. Sa nabali nanang. Tasigod anasingpot ni Adela. Managbabain pa'y. Nauma babae. Kat, anya nga iti plano yaw. Kay kasar ko na tinubiyak nanang. Di ka nagaway Adela. Agnaid kan dito'y balay may. Sa nabali tayo kasar kan iti mabiit. Kababain samot kadananang kantatang muroni. Awan ti rumbang apagbainam kadakwada. Tatanggap da kang agbalin na manugang. Sapay kumaatakas tang agpayso. Kun sapay kumata di kan tupulos agbaliw kanyak. Santo Apulos, Adela. Nga urean niya apay ti maduktalam to nga ugalik. Wen, promise ko kang kadayta. Ngamen, ay ayatan ka unay-unay. Ay, makadlawak at talagan bakit. Apay ngay asika akanayon ti agin inaw iti panganan tayaw. Shh! Ay tanghiwat mo lakay. Ang mga numangag na ka ni Adela. Ay, sana mabalin ti kastaw. Manipod nagnaeday ta nga Adela dito'y balay. Diyak pa'y pulos nakita naginaw. Wano nagpunas la kumaitilamisaan. Ultimo agwalis di na maramay. Ay kabaybay amlata Ang mga numabain nga agunay-gunay dito'y balay. Oh, sadot ki day di agbalin ang manugang ta. Nukasanaw ti kinagagat dyan at ta. Isun sama ti kinasadot agbalin nga asawa na. Mabain la siguro. Agulimakan, tamagan numangag na ka ni Adela. Mabainan. Nay, Runay. Apay ngay asikataglablaba iti kawas tinubyan. Tatang. Mabain ni Adela nga aglaba. Saan ka no komportabling agtrabaho dito'y balay? Iti ko namkiday talaga asadot ginubyam. Ay, sinaan mo dayay. Ta saan na may bagay keng ka. Nagagat ka. Iso aday padam ang nagagat ti asawaam. Saan aday nakasadsadot. Ni Adela ti ay ayatek tatang. Iso ti kalaysak. Awan mo't madingar aramidin ni Adela. Ang apay asaan akayat ni tatang agbalin ang manugang, nanang. Ay,
Pasensya kan iti daytoy nga ibaga kanakaw. Nga maawatak ni tatang mo. No apay akas jay ti ibagbagana. Sayang nga men ti kinagagat mo. No sadot ma ti matumpungam nga asawaan. Nagsadot mo nga bintinubyam anak ko. Ultimo agin now di na maaramid. Uno agwalis la kumamay. Ah, Ken imbes asikati ilabaan na. Tas ikama nga ron trabaho. Saan may tailabaan pay lang no sumangpet ka nga agapoy di garden mo. managbabain nga rod ni Adila ha. Wan, managbabain no managbabain. Ngampod no asa daot. Dayjay la atitidog ako ko na ti into na rin na. Ang susukat ti cutics na. Sadot no sa daut. Ngam gumagat to ano ang asawa kami. Ah, Una nang, nga ta? wan, isurok to tapno gumagat. Basta ay ayatek ni Adila. Ikasar ko ni ti mabait. Ay, awanan. Nalpasan ti kasar bakit. Ay, nakamanugang tan iti sadot. Bala, bye-bye amon. Naku namat ti anak ta nga isuro na nga agtrabaho ti asawa na tapno gumagay. Ahap! Awan lamukon. Ay, idandanagak dyan nakta. Nagagat ni Ronay. Adapay urnong na. Ay naamangan numapanla iti awan kaes-es kan na ti kwarta dyan nakta. Saan mat siguro, lakay? Ay, bakit? Mangantan. Darasan. Nay, nagsapa pa lang. Alas 5 lang iti malam. Ay, mangantakit din ta nakaluto akon. Ah, Mabisin akon. Mayat ka no, no nasapat ti pangrabay. Malaw may kaan. Tanay nakagawa akon. Daytoy pa. Ibusom dayta. Ibusom amin ngayon na po kun sida. Di tagibat-bati iti ore basay. anya, apay ngay. Anya ngay ti kanandagi dya agasawa. Pak, makamumo di manugang tangagluto iti kanenda. Nagswerte ta mailutlutuan akanayon dya sa dut amanugang mau. Ultimo aglutaw, di na maramay. Ay, naku na ni Runay, ama nagbabain dya asawa na. Mabain nga gunay-gunay dito'y balay. Bain-bain nga. Awang ka babain na. Tadi na mo ti tumulong iti trabaho dito'y balay. Pambar na laday jay. Tapno di da awagan iti sadaut. Adila bakit? Huy, agring ka. Agring ka, Adila. Ni, handa ka magayam man, Ronnie. Naiturog ko magayam. Malaman, sumip nga tayo. Di ka pa'y nakalutaw. Apay, saan ang nagluto ni Nanang? Awan na lutaw. Yung kaglutong bakit, tani? Mabisinak. Si kanat agluto, tani kaririing ko. Madinagig makadagos iti danom. Anya? Ay, ala, agmurmuray ka nga rodan. Agluto ak itiin na pa'y. Tas sikat agluto iti masida no madamdama. Ay, si kan alakay. Nasakit nga minti bagbagik. Masadsadutak abumangon. Ala, agid-idda ka pa'y lang nga roda. Siya kunti makaamong agluto. Nay, apay nga asikat agluluto ronay. Ay, ringam di asawam. Tayo so ti paglutuan. Madingarot ti bagbagi na tatang. Ay, pambar na laday ta. Unay matikastan. Nabambanog ka naggapoy di talon. Sikapay ti aglutaw. Da kayo man kidi tatang. Apaya di kayo naglutaw. Ha? Da kayo ti adda dito'y balay ngam di kayo nagluto. Ay, nalpas kam anang-anayn. Talaga ngayon gagarak ti nagluto iti baset. Tapno agluto ko mati asawam. Ngam di mo ilatag trabaho. Anya klase ti asawa ti kasta. Gustong tatang. No diyo kayat ni Adela ang manugang. Saan laang? Pumanaw kami laangan dito'y balay. Tapno di da kang pakibibyangan. Nagkasar kam nga rudan. Diyo pa'y lang maawat ang manugang. Ay, saan nakasta ti kayat ko asawan. Bagbagam kami di asawam. Awan na, no pampanuynuyam. Kaasi kalaang. Basta pumanaw kami. Sumapul kami. Iti sa bali apag naudan may. Ay, nadlaw ko ni di pay laang, Ronnie.
Adidak kayat nga agbalin a manugang da. Iso nasayaat mo ta na panunot mo ti papanaw ta dito'y balayo. Wen, sumapultan iti pag naadan ta, Adela. Agabang ta na, no iso. Pagabangan ta kumangay. Awan sa magpapaabang iti balay dito'y lugaryo. Agawid talangan ay di balay. Okay lang ata kanina nang mau. Kaya nakidi pa'y atap na dakadwada iti balay. Adan sa mo nagiti kakabsat mo di balayaw. Imbag ano, manugot da. Mainayon ta nga agnaad ijay. Ay na, ayos lang kadakwada. Awan problema. Kaya't dakit di pa'y siyak ti makaam mo kadakwada. Kay, kasanaw dagiti mulam anatag no panawa mon anak kaw. Umayak mat iti inal daw. Tadda motor ka nanang. May sa oras mo ila biyahe. Manipod dito'y aging gaiji lugar da Adela. Kita makaamo kayo nga road. Sapay la ko mga road ta saan nga agsaksakit tinakam yu kada kamay. Saan na kayo apapapanawan anak kaw? Pasensya kan. Lumaka sa unitatang yu iti saan anasaya at no kwa. Ta maasyan ngamin ka. Mababanok ka Gusto nga. day tan nanang. Di yun ulitin abalik sinday ta. Madi nga mintirik na. Tanakadkadlaw adiyo kayat ni Adela para kanya. Iso pumanaw kami langin. Ay na! Ay na, welcome ka dito'y balay. May barok. Ay, pasensya ka na. Ta medyo adu kami dito'y balay. Sakit ditagkid daw iti pasensya nanang. Ta mainayon kami makipagnaad kada kayaw. Ay na, may mayat ti adu nga gakabalay. Ta naragragsak, barok. Ay, wine. Damag ko ka na yun ka no at sumamba ka iti mulam maanatang. Agpaiso, aya. Ha? Kwa, saan unay nanang? Pahambay ka pa ilaan. Damag ko nga ron nga adu ka no tiyornong yaw. Nagagat ka kano nga minkag. Ay, pampanunutan mi nga rod ka ni Adela. No, anya ti business, arugyan may. Tapno ada ko mapakakumikuman ni Adela. Ay na, awan latam mo kon ronay. Adasan sa rod dyan ako. Iso sigurado, mabaybayan na ti business yon no anyaman day ta. Kano nagrawat iti turog dyan ako. Apay di mo nadlaw day ta. Nadlaw ko mga rod nanang. Ngam, ayos la kanyak. May mayatan ti kasta. Sa nakas iti dadumang asawa dita. Kanayon da rumor iti balay da. Tapno mapanda makimarmarites. Wan matkit di Ang amam. Napigsa taglako-lako iti merienda ditoy. Taado ti babalay. Kan igid ti kalsada ti balay may. Mabalintag lako iti merienda dita sa hangot ti balay. No kaya mo siya kung taglakaw. Ikan nakiti pagpuunak. Tasyak ti makaamaw. Paadwag ti kwartam. Kat adakan ka ano anya ti desisyon mo. Basta siyak. Diyak lamasangot ang lako-lako. No kasta, ninanang nga rodin ti paglakon ta. Ison ti pang tedak iti pagpuunan. Makamu ka aron eh. Sikat ag desisyon iti dayta. Manong Roni, pautangan na mampay. Awan paggatang ko iti gatas ti anak ko. Ay, manuti utangam ipagdora. Uray 2,000 laeng. Bayadak to no makasapol iti trabaho ti asawa. Di mo lang aminan makastrak iti trabaho na. Sige. Mabit lang ipag. Ikanak ko may tiigatang ko iti lamisaan kan tugaw runay. Kasapulan nga mindagitan o aglako ak iti merienda. Kan gumatang ako may titangki kan burner a paglutuan. Ha? Ay, manupay nga iti kasapulan yun, nanang. Oray Gismail siguro, mabalinan. Ha? Ay, ala nga ron. Ikang kay tayo, madamdama. Ay napasensya ka na. Sana balay. Tano ag-boom ti business tayo. Ag-triple ti kwarta a pagpuunam. Napigsa ti kasta business dito tado ti tao. Kun dalan dito'y sango ti balay may.
talong aldawon adi nagawawid ni nanang Napanan na ngay bakit? Diyak mo Kas ginaday dyan o da kwartana. Marmara po kaw dito'y balay. Ha? Inikam sa mga mini di kwartanan. Uy, ngantay pagpuunan na dayjay. Kundi mawat iti paggatang iti lamisaan, kun paglutuan, kas kadatugtugaw. Ay, sumot lang ang pukaw man ni nanang Tainik ka mo't gaya iti kwarta na manong Ronnie. Ah? No kasta, saan lata nagbalbaliw ni nanang, Dura? Ay na, pulos ngawan nagbaliwan na. Basta da kwarta na, mapanagsugal adagos. Sapay kanayon ang maabak. Di mo mo't imbagbaga kas tagahan ti aramid ni nanang, Adela. Tiyamo ka ka nagbaliwan. Ngamsaan mo gayam. Aywan, nayunak man ta inutang ko kan kabayaw. Tani, awan man gatas dagiti babasit nga anak kon. Pasensya kan Ibagaman mga minidya asawam tagtrabaho. Ibagbagak mo. Ada ka no urayan na nga awag. Barang ano maawatan. Ala, Ronnie. Ay, pasensya ka na dagiti kakabsat ko. Si kaamin nanti pagdawatan da. Okay lang, Adela. Awan problema. Ay na, pasensya kan Barok. Napukaw ko ti kwarta nga inted mo pagpunak kumay ti business. Nakapukawan na ngay nanang. Ay, diya ka mo man. Ngamdakkel ti atap ko naragrag ko iti tricycle. Kat pinidult damutan. Anya? Sana balay. Sukatak no makabrod ni Dora nga anak ko. No kasta, agabrod ni ipagdura? Wan, Ronay. Ijay Japan ti papanan na. Alan manang. Tulungan nak ngagpakaasi ka nila kay mo. Tapara matlaang kada tayo amin dahito ang panagabrod ko. Wan mat ngamin Adela. Tulungam ni Dora makautang iti asawam. Tapno maka-flight mutten. Tano addan to ni Jabrod. Day tanto umam ngagdawat iti kwarta. Kaano ngay abayadam, Dora? Katinto nagsweldo ako ni Jabrod Da kayon to ti kaunaan ang makaigam iti sweldo. Ala nga ruda. Kasaritak di asawak. Maudin day dya kwarta, Adela. Nuited kaw, awanin urnong ta. Nasurok a 100k amin day jay. Saan na bale, tasukatan nanto. Pasensya kan lakay Dakkel ngamin ti kasapulan na nga agabrod. Masyanak ngamin ka dagiti ka pamilya. Langaro da. Ay-ayatin ka. Isa, no anya tibilin mo. Matungpal, bakit? Nanang! Ayan niyaw! Nanang! Nay, apa yan? Anyat sang-sangita masimmang padura. Adda ni nanang iti kusina. Ay na bayaw, ay na. Awanan. Napukaw na kaslasok tay kwarta nga pabulod mo kanya. Apa nga ipag? Peke, recruiter dyan ang recruit kanya. Anya? Rone, pangaasim di mo pwersahan na singiran da Dora. Tadi namot inggagara ti amin. Kan amumot nga awan makukwartada. Iso di mo kumapwersahan na singiran, Agsublitan iji balay, Adela. Maibos ti kwartata ditoy. Naibos pa ikit din Ni, nasakit sama tinakam mo at tumulong. Ibagam laang Saan? Ang masayangan lang amin iti urnong ko. Nabayag nga urnong ko dayjay. Nagpukaw lang kaslawan anyaman na. Agawit ta pala iji balay. Ay man, Jack. Jack kaya tagna di balay yo. Jack kaya takabalay dagiti man nakibiyang adatakkel mo. Nang runa di amam. Manola abulan aditay nagkikita. Tadi ka matan dumagdagas dito'y balay. Ngam, nagdakkel matan tinagbaliwan ti bagyam anak kaw. Nay, apay, anyat nagbaliwan ti bagik nana? Imres ka anak kaw. Ay day ka unay agtip-tipid iti makan. Gumatang kamot ay iti naimas asidaam. Adama kwarta mapaggatang mau.
Ay, kasano adi kumutaw kung maparparigat iti trabaho. No aga po iti talon. Ang biyahe pala iti may sa oras aging ga iti balay da. Sa inton sumangpait, iso pala siguro ti agluto iti kanenda. Jay asawam nga eh. Di nakatulungan. Uno jay katugangam. Kan dagiti kakabsat ni bakit mau. Ado kayo umat nga kakabalay eh jay. Di na matulungan naan. Tulungan dak nanang. Ay, agipatakder kay ngaminan iti balayaw dito'y lugar tayaw. Ada mo urnog mau. Nay. Kanyat sangitam ngay anak kaw. Awan urnong ko nanang. Naikisapa na. Ha? Napanan nga iti urnong yaw. Awan nga rin tatang. Basta naikisapay. Pautangan dak pa'y mangkiditi pagbalay may. Adan sa kwartayaw. Kaya't kung ti pumanaw iji lugar dadila. Ipanaw ko ti asawa ki Jay. Hulda pergayam ti pamilya ti asawak. Inala dami na kwartak. Winaldas na ti kwartak. Anya! Ay, day tangaming kay, tadi mo pinilpili ti inasawam. Sadut lang arudan. Rupat kwarta pa'y gayam ti pamilya na. Un nga rin tatang. Ang mawanan ti maaramidak. Tayong kasar ko ni Adila. Iso Adida konsiderain. Ano sa kati sadut nga asawa? Tay ayatak mangarod na ng tatang. Inanusak ti kinasadot ti asawak. Jakmat kaya ta sinaan tay ayatakket nga ron. Ti amok sadot latay tagnanayon. Nga mi dinadaan kami ti anak gimagat matlaang. Kat day ta ti pagyamanak launay, tanauray kumatlaang ti panagbalbaliw ti asawak. Kat itag tintinulong kamin para iti pagbiag mi asa nga pamilya. Alakastan ti pagayam mo, Ronnie. Please like, share, and subscribe. Thank you.